ala anu mulai meresap film. Betul? Pada menikah bu, tak langkong nyon sapora. Reng laki jak sak maksa aki reng bini kau tu pada ben reng laki. Reng laki jak sak maksa aki reng bini ke nikah, tak langkong reng laki kau tu pada ben reng bini, tak bisa. Abelan coba, tak pada. Mon reng laki nikah, mon abelan tak langkong nyon sapora. Orang laki ni mon abelan persis ben bagian pasukan-pasukan rahasia ruang. Dari mana pasukan rahasia nu? Datang, beli, pulang. Misi rahasia. Kamu orang laki ini ke misinya kayak rahasia. Senyap bro, silent. Silent. Oke. Beni vibra, mon vibra kan getar. Pada benembian mon selingkuh guru. HP ni pa vibra tak pemunyi. Sabak baban bandala, tadi bandala kulit. Baca ke? Berarti ada si dia menelpon. Ya. Mak apa? Berarti ongguan. Nyetrum. Tadi sebaja ke oleng kening setrum. Ingat misi rahasia romon reng laki. Datang, beli, pulang. Gande kan? Mon reng bini, mon lemale persis detektif. Berapa detektif? Entar kau toko A, toko B, toko C, toko D. Salada pak ke toko D pak ngoca. Lucuan ni toko A ngale boleh ke toko A. Perbandingan warna, harga, pitale mai bukan le boleh. Badat ada. Iya jadi lah kafir ya. Jadi saya acuan bini semeleh bini jadi abid. Aramon amon nabar tak bagi wah ngale. Sia. Jadi kocak. Arah apa mak ngale? Mari ni yolok. Ternyata alhamdulillah tak yolok. Ya Allah tak melek. Mau dipaksa tak bisa, sampai kapanpun tak bisa. Bentana monreng laki kan to the point. Betul. Kan berapa rokok 2.500, kan berapa rokok 1.000, kan berapa rokok 10.000. Ya sosok boleh. Menikah tidak saking kalam guru nyaman kalam itu nap lancong tak lemar